هون لراديا دنگه گل گهدار دکن و دنگا روژ آقا. د برنامه بدنگا روژاوا ده از کردیار درعی بورمه وگو هون دزانین دولت ها ترکیه ده دما داوی ده دقازه تکلین خواب رژیم سوریه را بگرینه هر وحاجی به روسیا را دانستندنا دکه لسر مجارین خسریا دموکراتیک تکبرنا پروژه دموکراتیک وجبو کوچبرین لترکیه تعینی دمه دجی مجاره حل بجاردنان هیا گوته پایین دمه حل پیشیا مدار دارکوه جبون خواندنا وان مجاران به مریا رئیسدار بشیر مله ماموسته زانینگاه روژاوای کردستان هر واژی هل بستوان روژاوای کردستان ام خیرات نامی وانی خک خیر دارمی. بله ماموسته بشیر ملک که خوشن هون میوانی منه براستی روشا سوریه پشتی شر غزای وکه بیدنگیه که سیاسی لسر هیا لیدناوا و بیدنگیه ده ام دبینن گو ترکیه گلک حولدانان دکه جبو به تایبت دستکتین با کروجلات سوریه هم سردانا بغدای دکه هم سردانا شامی دکه تخوازه تکلی خب روسیا رو وگرینه لسر بان تبگرین ترکیه هم چنر خاندان دکه بگو مانش خواه بیواجویا قریانا کل سوریه رو دایی حتی روژایی رو دولتا حریکو بباندور آکو دستوردانا روشا گشتی لسر آستا جغرافیا سوری و هم آلیا عراقی کریه بلکی دولتین هرمه یکمین دولت پشتی امریکا و روسیا شخوا یکمین دولتا کو دکاری بو اجندین خوا بتایبت لسر او خودی گراوی پوزیسیون یا کو ائتلافی دکاری بو وینات حسابن سیوانا خوده و لگوری خواستکن خواه یانجی لگوری او لکاری خوی نتوی دوام پی واجوی راده بشیوه کی شیوه آن حیا آستکی بسرکن به تایبت جبو روشن گشتی والاهین کل روش آوای کردستانی چه بون جبو دولتا ترکی بو جه خمو گومانان حتی بری کو وک ریو بریا خسر به اعلان کرین یانجی کو د کنتاکا د نابیرا او هیزن چتاکو داکتن بگومان شخوا وک محطه استسیون وانا لترکی بون درباسی وان دورا بون او جی کرد بتایبت د روشن پاراسنا خود وک یپا جا و یپا گا و ویداوی قوات سوریه دموکراتیه هاتن اعلان کرن جبو ترکا ایجابو جیه گمانان و چاوا کاری به وی مسئله تبنا کوهاتا او کرن و فرشینه جاره کده او نمونه ال باشوری کردستانی لروشابای کردستانی ده چینه بی وکم دزانن ده دسپیکا قریانا کول سوری چه بو دولتا سوری جی دزانی بونو کاروان دورا تبدا بپاریزه خوندنا تفگار ارزگاریانا توا کردستان یا حریک و سرکفتی بو دزانی بو گوالاهیه که ویلوان دورا چه بی آمده کاریه خو کم زیده حاضرین خو کرن لی مخابن لسر آستا کردستانی یا لسر آستا کردی پیواجه دکلاراسیونا کو 11 پارتی الهلیلیه هاتن اعلان کرن لسر اساسی کو همو تفگر و حرکت سیاسی کو خودی لوی پیواجه هانی درکوین ده دسپیک ده وک بیان کارو خباتن باش هاتن کرن هیویا گل لسر اساسی کو کرد کاربن یکیتیه که خواه لسر بی اساسی چکن لی مخاب دما کو دولتا ترکی بوی مسئله بحثیا یکسر دریا هرما کردستانی به نونرتیا حزب دموکراتی دکاری بو باندورا که لوان پارتیا بکی وان بکشینه با آلی خوده و امش خود زانن پیماجو هدی بر بکوبچو دولتا ترکیه پیشی خواست گو چتاک بکار بینه گو کار به بوان چتا یانجی به ائتلافی هیویه و گلکی مزن بو حتی کو رژیم سوری جی ورا گوهرتن ام به دزانن کو جا هدی او تشتین کو زمینا کو هیویا دولتا ترکی هیوی دکر عملی دنارن ایلیه دما کو جاروس کتن مسئله ده
او اتفاقين روسيا ورجيم سوري كوتشيبون او دفرانا هدي دردورا شامي هاتبو خنقاندن هدي دي ريا اتفاق و پیمانان دريا روسيا ري وشخوا امزانن بي عفرين جي يك جيوان بازار بو بو قربانا وان پیمانين وانا شبو فينا پشتی کوره و بریا خسر هات اعلان کرن و پیشکتنین مزن لسر اصلا گشتی چبون و تکلیه کردا به پیکاتیان رچبون دور هنکی گاون هاتن آویتن جالیه ساز کرنا و عالیه خدمت گزاری جی و اوانا تفدیش بو ترکا بون جه گمانن ادي نما او اجندين وان يا تشتاق و تقريبا او اركن كو دولتا تركي قابت بو سربيه وانا شخوا او هلوشاندنا رو خاندنا پایتختا داعشي او هيفي اواني كل سر اساسي جو كوباني بكذا نكت اوانا تبدي جبو تركي ادي ايجا كاربه يكسر ارتش اخو بكاراني و داغير كريش خو جعفرين دسبيكر حتى سريكاني تبدا امبيرات صار شبو فينا او تفقرين كو ادي ايجا او بخوازي تشي بشوي كيده و ورغرينه عاليه تكليان جارك دي او تكليان خو برجيم سوري رچيكي دريا روسر لي بگشتي ارمانجو خوستكين وانا اتفاقين وانا تشيكو العراق جي دسبيكر ام تبدا دماكو ام فتحاوين وان خطو ومويه وريسين وانا تبدا فوبيا تركا بالتايبت هدفو ارمان جاوي كو كرد نجهن تو ارمان سياسي بدس نخينن وكا كود دستوري ده تشيل السوري تشيل العراقي كو كرد نبن خديه استاتويا ك شرعي جبو فينا دولتا تركي جارك دي دخوازي برجيم سوري رم وان اتفاق و پیمانان دينن اتفاق و پیمانن ويجي دباوريا من دي والهمبرين اكوكيان ورن جبرغو الدبري هيزن كواليسيوني هنن هيزا كواليسيوني حتى انا الوسي والهمبري رجيم سوري ناتي اغوهرتن او هنجي دوان حصار و انبور كوين كل سر هاتنا دانين قد خيب التايبت يكي يعني كسينغو متفقي امريكانيا وتحالف بن تكليه وانا قرك برجيم سوريا راتشينا بن جبو فينا دولتا تركي كتي ناف دنا كوكيان دو اليان دي باوريا مد يعني دماكو بالي روسيا دهري امريكاني او تهديدات جردشين يانجي شياربونه كجردشين شخو انا في روشا هيكل حميمين لهبدور ونشتن يكسر وزاره الخارجيه امريكانيا وكشياريه كيدا كوهون بربه وان پیمانا بده هرن و رژیم سوری و جیم بکن و جارک ده هزی بدینه ده ایدی ام لهمبری و ام انبارکا لحصار سرو چکن او بالا فريسي بنج ام فروتناوانجي ام راوستين دماكو تكليه تركا يانجي هدي برب امريكانا و ديچه روس بخوجي ام ليدنرن او قفال خوينه شخبري انا شش حفت مها بشخو لافروف ام دبینن کو چی گوت جی ترکار گوت روشن هیل روجاوای کردستان با کوری روجلاتی سوریه بر به دولت بونه که ویدیچه امریکا دو خازل وان استاتویا که چکی او چدکی یعنی دورد ترکی مای حیری نماد زانه و بورد در او دکب بن فشاری بورد در دکب بن فشاری ده جبو وینا رژیم ترکی دو باوریام ده دکتی سرگیجیه که ده او سرگیجیه هانی دبکو شركي لدارخينه او شركو لدارخينه جي وكا روشن هيكو ايرو لغزاي نابين اسرائيل وفلسطينيا كوروداي او شخوا وكا هزكي يانجي وركيه كي جويد السينه كو دنيا بيدنگيه كمزين لسر روشن هي سر ويران كرنا كو تشي بيدنگيه كي او شخوا دبيجي كو از غابك وهاب اجي بكم دبن بيدنگيه دنيا دي ازي كاربم avantajın de خوستکن خوریان استراتژی خور بگیریم. بله رزدار بشیله امتزانن وکل باکور رجالات سوریه کوالسیون نافنتوی هیئت جهانی زمان و همو تفکرین روسیا ایران و رژیم سرسری کوالسیونیه. ترکیه وکل دولت کناتوت کلی ویلیسکا وان دولت آدش ببرجماندی خواه. قالوا هالوست امریکا هم به ترکیه چه به؟ شو بيقومان جي 1954 حتى وان سالين في قريانا سوريا روشين هيدن تجارينا كوكين وهادنا بنا دولتها تركي ديان رجيم يكون لسر بيابي لسر حكمي تركي هاتنن
تجاري او ناكوكي النابرة حلف ناتو ديانجي امريكانيا دي تشتنو هارو ندان دي بخطين جشتيدم دبكو يعني او هو باراسنة كبه جيو تركا وقت جيو بوليتيكاوي قال لك جرينجي شخوا حركز دزانم كو نا امريكا جي ونا دولتين اوروبي تركيش دس خو برنادن تبي كو رجيم جي يعني دخازي بيا فان جيه خو كارت خو بكار بيني جي ليد انجامين داوي دي جي حركز دزانم بيغو نا امريكا جي ونا اوروبا جي حتى داوي او رينادن دولتا تركي كو ترك بربروسيا بهاري يانجي ناكوكيان جران دبي مسألة دبن السدمن ساربونا واني تكلية واني دبلوماسي جبو فينا دباوريا مد روشين هي إيروكو أو خطرين كو هيكو أمريكا الدبري بمينهين أو روشانا للدار يك جوانا مسألة داعش هين لسر أصلا قشتي داعش تبيكو درباك آلية عسكري لشكري خارني ليجي آلية وي فكر وحزري وي دي هينجي لداره دماكو روشن لاواز ببینه یانجی روشن گنجاو ببینه دبکو جاره کدی خو چکدار بکو ایریشن خو بردام بکن بلد بدل داعش بحزب جبو بينا يعني امريكاني جو همجي اوروبا جي او في مساله جهدو دردخينن كو بچقسي خط انزراف دي كارنجلكي مزين جبو في روشا هيكرن كو او داعش او كسين تندراو قاعده وفون تبدجي جو تبدا اني خصن في كوفكا هاني ديجي جارك كدو دي سبتق وبلا بالدنيا يجبو انا عليه او لكاريه دي قال لك خطرناك مثلا ابهين لدار او اتموسفيرنا لدار دو روشين كو ايرو لغزه روددن تبدي شو عم تبدي زانكو بالنسبة أمريكا جي ودولة أوروبية إسرائيل آليوي تكلية وانا آليوي استراتيجيين يعني تجاري أمريكا بشتا إسرائيل برنداي وأجي تبدي أم فيد زان بيسد من وين أشين جبوا بينا هبونا إيراني ودفرين كو إيراني دخوازي قادن جشتيل در دورا إسرائيلي قوتيخ بن باندورا خود دستكي خود يش خو أم فيد زان أو إيريشين فيد أو يتشيبونه أو جيهين لداره جبوا بينا دبن روجين نزيك ده ندياركو أمريكا دش دفري بقاري دفري بقاري تواتيا كو آلية دي يعني أو خطأ إيراني وروسيا وانا بسر دكفين دباوري عمدي بلكي نجبو كرداج بو شعبي كرداي ليجبو برجواندية نخوني قشتي في روشا هي وبردوام به حتى كينجي أمينا روشين قشتير أنا هي ندياري بتايبت جي تشتن كورودان الفلسطيني كا أو جارة سركرنك كدهر أرمانجا أمريكانا وقالك دولة أوروبية ودولة عرباجي كو حماس مارجينال بكن يعني وينا جهاز بخينن كو تكب بنسيا منظمات تحرير فلسطيني وكو او دخوازن جار سري كدينن هجر او جار سري شيء ببن يعني مثلا انا مثلا حزب الله جي دروجه كو حزب الله جي مارجينال بكن درباك لخينن باسكي ايران بشكي دما باسكي ايران بشكي ايران مجبوري جاوي چاغي دا كبه بر خواستكو پیمانن کو غرب لسر فاسدك بله رزار بشیر انک مالپرن وک گریدای ایران جی یمنی وک مالپرا لا جرته گوتن دیار کربو گو ترکیه وک خواندنه که چه دکج بو گو سوریا وگرین آخا سوریه هر وهاجی او بارگه خود سوریه وک او وک شج آخا سوریه لهم برجی گو وک خسریا دموکراتیک بمینه تکلداری رژیم سوریه قالون بيا تشوا دخين تركيا ممكنش آخا سوريا وكشه من باوره لجور هالوسط رجيم تركي AKP وحتاكو تكليه مهبي رهبن دبن باندورا مهبي دفان برياري خو قراري خود السينة من باوره قولو تركي بحساني جي سوري خو بكشينه وعرضي خاكي تسليمي رجيم سوري بكي وج رجيم سوري ربيجي بيته وقصديهون لهدوهن شارع سرد كند باوريا مدي لجور خندنه لجور پاشخانه حرد و پارتيان وروشا قشتي دوك رايا قشتي لتركي لهين او تشتايان هاتي نقنجاو جبو تركي هقرقو خشك بعقلانه بفكره براسي شرط ومرجن هننكو تركي هم آلية
خوی سیاسی و هم آلیه خوی آبوری و روشن گشتی هندره ترکی ده چاره سری کی سریه بکی چاره سری دباوریا من ده لبرده سویه او چاره سریجی جاره که ده وگر پاکتا کردی جه وگر پاکتا آشیتیه و به برزار اوجالان شخو مسئله ده امرالی ده و کاربه ترکی بهتر فشارن خوی سیاسی بهتر اجندین خوی کوک او دخوازه بزوری او بکی و کاربه ببلیستکوانه کی نمره سر اصلا دبری جبو وینا يعني من باوري كولو بحساني دركبه وعرضيه تسليمي روسيا بكي وايراني بكي وسوري بكي وبيجي مساله هم شارع سر بكي هجر جو بيجي شرط ومرجع وين يا كمين ووك بيمان كودين كودفي نناسكرنا دبرا باكور روشلات السورية وك ريبا بريا خسر وبالتايبات جبو كردا قود دستورا نهدي جيهواناتنا بله ماست بشیر اگر ترکیه وکا ام بیشن تخمینه که گو اف بریال خو بجی آنی آنگو او آگاهی راست من گوشت سوریه وکشه که تیساندن اول لسر روش آوای فرادی وکا دورن ادلبی و دورن بندسه دا گگریات ترکیه ده يعني نممكن اقول وكا بمبايا كي بتركي بخد بتاق او دفرايا يعني دماكو وها ببي يعني هين او دفرانا هين جي شخوا او هيزين چكدار هن نوانا همجي بقشتي روشنواني بدولتا برجيما سوري ريهين او تشتانا او ناكوكيين مزن هين لدار دو سوري نكاره وان كسين پنابر او كسين كو ايرو وكي دشبريا سوري هين شرلنا بيناوان لدار بویشه وی و چا سوری کار به وان دورانا تخبن کنترل خود و کار به آلیوانی خدمت گزاریه آلیوانی اولکاریه چا دامی بکه دروشن ایرو دی یعنی کار کی مزنجر بگر ایرو بگی اتفاق کی 2 سال کار خبات جر دی جبو بنا نممکنه يعني ولو بشوای کی به حسانی وان دورا تسلیمی سوری بکه دود او بحب مليونان تركي انا جير بوي باروaya تركي دخوازي بچي شيوي شيويان كو جوان پنابران خلاص ببي وان درب تسليمي سوري بكي وبيجن هون دردي وخمي وجارك هون استيهب دو كيفن جبو بنا تركي حتى كو جيبي واف دفري قدس خصيبن دسي خدي حساني دسي دجي برنادي وكا كرتو في الشاركة لسر رژیما سوری جو هبل دبری کو سبه چاره سریه که چه بی دیس وان کارتانا بکار بینه دوی به شریکه تشناک و حتا گو جه بکش و به تایبت آلیوی آبوری یعنی ترکی گونه به شریک آواکرنا سوری هگر سبه چاره سریه که چه بی ترکی برحت جوان دبره درناکه ام تبدی وی دزانن ازمونه البرچعب من و قبرص وان دبره ده ترکی و نتاوی يقولوا نساغلم يعني تكليه بكيجان دولة إرهابية النار لشفرو كي قلباندنا الآمدة دي كساز بله رضا بشیر خود گله شیرا و کاش دیویژن تباوری دولت ترکیه نمایی نه دالی دربده نه دالی هرمی ده دما داوی ده وک سرک وزیر عراقی خناوین کار نبرا ترکیه و سوریه ده دبینه دمك بريا ويجي روسيا ابكار كريا قلنا شويه سري ايرو عراق بيجي ازبيا بمسري قالوا تشبر جوانديه عراقي هي نزك بنا تركيا وسوريا ده يجيبوا عراقي جي هلبته تبدا ايرو بن فشاره تركي دي بن قفي تركا دي دولتات عراقي جي بشوي كي شوي ان تبيكو روشاوي ناشبه سوري جي ليج اليه وك سياده يعني سرپرشتيا خوي سياسي نكار بباريز بتايبت ل لباشور کردستانی کو دولتك خودی گراوی خودی سیاده و دولت نامنتوی بجیونا و نکاره سینوری خوب پاریز جبو وینا او دبینه کو اگر روش سوری ورا چاره سر کرن دبکو او جی کاربه ج سوری جرب به پشتگیریه که به هیمانه که گو کاربن كم زيدا قريبا روشير خويس سينوري خو ودفرين خو بباريزن وجبو عراقي جي تفدي خمانوي دردين وينا نمينا رژیما سوری او جي دخوازي جبو كردا چاره سريه که آشتيانه چه بچاره سريه که آشتيانه جبو رژیما عراقي جي جبو دولت عراقي جي جبو انا قريبا ايدي روشن خوني هندرين تشتكو الهمبري وان رود دن قاربن بشوي كي شوي ان هنكي غافنا پیش بخينن قاربن سازيين خو قاربن اولكاريا خو هنكي بيك بين برجونديا عراقي غمانا مدي وقفتي ده بتشكيل
ناکوکی عراقی جبرگو کو عراقی آلیه کرداد ناس کرنه که وی کوراهیه که وی دیروکی هی بله رزار بشی وقت تکرین ای بازرگانی و همجی بو عراق بشه از دورک و اولمش بو بازرگانی تخ روجه ده مجاره کدن رزار بشیر امضا تفگر ترکیه و دولت حرم شید بند ناوان در دوزک کردی هیا وقت باکو روشلات سوریه روجاوای کردستان و باشوری کردستانی گلو تفگر سیاسی دوان دور ده گلو الهمبر وان پلانان کاچ دکه خو ایشا کردا یکمین کود تفگر سیاسی کردی اكو خودي جرافي تمنين وان كراهية كواني ازمونة كواني ديروكي هي ندوي فرق ايدن كيم زيدا ام نابجن لي بقشتي روشين هي ايرو غركي جو كرد كيماني دخطن باندي خطي وان هف بش بانايا بتايبت كو ايرو بهنا مؤامرين مزنتين يعني بلان مزن لسر هبونا جارنوسا كردا هي شادوجي او دوي بيرانينا هاني دي بقولت يعني روشا ايرو گشتي لسر دوزا كردي بشيوي كي شيويان نيزيكي روشا سردما لوزاني ليه تشتا فرقه وينا هي كو لوزاني وفرقه و سردمي كو ايرو دسكفتيان كردا شيبونن كردا بهنا ازاديه كريه حتى كل باكور بيجي او مثلا شارداريا وبيشكتنان ان او بيري نتوي وعي كردا يشيبوي والباشور كردستاني ابيست زياده تري 25 ساله خدي استاتويا كه والفي دي اف 4 15 سال استاتويا كردي هي لتبي فينا كرد آلية نوانا فاكتور نواني ايجو برخداني جهنن لياكو جهه خمي براستي هالوستن تفجرين سياسي بشوي كي شويان دشبن وان هالوستين كومكان آغا وبقلرين وي سردمي كو بدولتا تركا او بكارتانين ودبن وي سيواني دي تنبونك بيلانين تنبوني جبو دوزا كردي دهاتن آبا کرن و چكرن جبو بينا پارتي كردا دباوريا مده بگشتي ندوي فرقيدنن هجاي كو او ناكوكيين كود نابنيوان دي ناكوكيين بارتيكي يعني جيبوي عقلي سياسي حزبتي قالكي دي فكرن روشن جوي جرينتر و بيويستر هنن كيم زيدا دخط امبان دي غركي هالوسيوان ايرو كونه بنيك سبه ايديغو اف روشن كو ايرو امتدن و دسكفتيين مكوش دسي كرداهرن چاوكو ايرو قربانا وان شاشتيه بابو كالكين خونه باجو دريبا وان شاشتيه وانا داتين باوريا مدي جيلي كوبيجي او جي جمر بيجن امجي اميوي بارغرانيا هاني تخنوي نفشه كوبيجي او جي جمر بيجن بابو كالكي ما شاشتي كرن امجي ايرو باجو دريبا وانا داتين بله رزار بشیر وگو اندزانن لباکو رجلات سوریه ده هاتا پایین هلبجاتن لدار کبن بریا اعلان وان هلبجاتان مدی گلک پارتیان سیاسی کرد لدیجی وان هلبجاتان درکتن اندزانن گو اف پارتیاناجی وکا گریدای پارتی دموکراتی کردستانن گلو چه قسی به پرسیاریا دیروکی یا پارتی دموکراتی هیا دوی آلی ده دما گناه له اف کسانا وکا لحفکرنه که پیک بین يعني دما كوام هنكي خوشكلي بنارن بارتي ديمقراطي بيواجويا كويجي تگوشینی هب پیواجویا که وی دوی پیواجویا ده حرسی پرچین کردستانی کم زیاده دناف رفین پیشمرگان ده تگوشین دکرن دما کو او تشتین نباش يعني ایشن مزن رود دان لباشوری کردستانی جی هم تبدی دیزانن کو حرسی پرچه ده مادی معنوی آریکاریاوی دکرن جبو فينا چما او بيواجويا خواه او چاغي شوره وك حق وماف دبينه چما دروشا ايرو دي جبو غير خواه حق وماف نابينه هجر مهنكي بيتر دل كولين كوراهيه دوينا دي ام آليه السياسي وروشين هي بنرخينن بيغومان روشا بريارا سياسي يعني رو بريارين كو نتوي جبو بريارين گشتي ام دبينن بن فشارين دولتا تركي دي بريارين وانا بهنا بريارين تركي ونافندين استخبارات تركي كو بتايبت آلية راقهاندني جيتي
جبو فينا تو فيدا وبرجوندين واني دكوراهية كاستراتيجي دتنية بالعكس فينا لكيجان دبركي برشي كردستاني دبرك بمبيكرينك بخو مارجينال كرينك تفكرك سياسي شي ببي وبشيوي كي شيويان كوراهية و طارياوي خبابي سر برشي ديتري هجر و روش اوای کردستان یعنی باکوری روجلاتی سوریه گو لواز به مارجینال به هر کس دزانه به و باندورا خواه بش دیرک ل روشا باشور کردستانی جی بکه جبو وینا هر کس دزانه به کو بریارین کوته سندن یعنی دبن بریارین رژیما ترکی بنا هلوسین ترکاجتین براستی نجوان كتنن صولك تنقدي ام بينات تبديجي دزانن لدي ساجي او دكارن او تيكلين خواد تيخن چارچوبين دبلوماسي آلية جيرانا دي اللي جبوغو ببه خطين بان جبوغو تعدايا كمزن حركز دزانن بيكو البراي دفركة دي يعني نتاني مسألة كرداجي مرو جيراني هبدو او جيرانتي مرو آلية ديجي مرو دنابينا دو جيرانا دبه مرو نجيرانه كي برجوندي ويتفدي بباريس ويسر حساب الجيراني ديجي حتى كنا لاي قومي مرو بشي بله رزدار بشید عليه البجاتنا دم بحث وكر دولة تركيا وقت جارة يكمين ديار دكاد بيجي اگر هالبجاتن لدار كبن از همو هزا خال سرسينوري باكو رجلات سوريا بجي بكم قالوا افغفانا تشقالي يعني هالبجارتن ما في حركسية بله يعني شبه هالبجارتن دي چارچوبين دولتا دبي دي چارچوبه دفركي بي دي باجاركي دبي دي گندكي دبي هالبجارتن ما فكي مروفي سرشتي ما فكي حركس نكاري وقت برنسيب لهمبريو بسكن شغل الباشوري كردستاني يجي حركس بين هذا الزاني دماكو او هالبجارتن كو شي بانا امنرين غوبان هالبجارتن انا الخوشيا قال لك آليين داگیر کرین کردانه هاتن تبي كو ما فيكي كرداي سرشتي گو هالبجارتن كي چيك كارايا ملتي خناز بك كو ام چه قدره ام چه لچ قدريد او بك جبو فينا هالبجارتن كو جبو شارداريا كو چه بي ما فيكي الرواي جبو ما ليه رجيمه بالتايبت رجيمه تركي ويكون مخابن قال لك جي هالوستين كو بشتقريا في نيينيه دكن جي بارتيين كردانن ايكو خودي غرافي كو لا يجرمي منن همان هالوسي دسينن ام تبدي جي دزانن جبوان چما في هالوسي دسينن هجر دولتا تركي او خم وين هي فوبيا وي هي دولتا تركي بشيوي كي فدغ هزه مسألة هالبجارتني بربجي هكيد دبي وما في وي وقت أقول بينه هل بتقول ولاتكي دماغه هالبجارتنا كشيبة أو هالبجارتنا هاني تبي جوج بو خدمة كاري وكارو خباتين هندرين وبيدفين روجانا نجي ليه بنجاها خد آلية كوي سياسي هي دولة تركي دماغه دبينه جو هالبجارتنين كوشيبة بن هالبجارتنا جنيز و خداجي آلية كيده حتى روجا ايرو تبي بارتي كردا ودولتا تركي قد بيجي شر ما يانجي ديجيتيا ما الهمبري روج افاي كردستاني نل همبري كرداني الهمبري فصيله كي بارتي كي تفكرك او تفكر هاني في اداره هاني بزوري دكو حكمداريه اللي في برشي هاني دك دما كو ببيني جو اف هالبجارتن شي دبن اف هالبجارتن كيم زياده قال لك اليه بارتي دهن قال لك تفكر دهن بيكات دهن جو تبلي ببي او رنگ یک پارتیتیه رنگ یک ایدئولوژی نامینه جبو ترکاوی ببه جیهکی جوان نجي راحتيه او بهانه هاني جدا سوان هره وهم جينا ما قاربك حجات كو بيجي ام ايرو شر فصيله كيكن واليوي سياسي او ترك في مساله قنشاف دو دردخم براستي يعني بله رزدار بشیر و سر گفت ترکیه گان داماد بجز همو هزا خو بینن باکو رجلات سوریه قالوا تدا ناي خواندن انه تركيا تشقصي زحمتيات جيان دكاد هندر دجي او هزا بيتنا قدام فان قفا قفا تركي دو آلية هنا دبكو او قف جبو ترسا كي تشيكن وقت تديد بيجين نبوخا برددن كاببن ببيني بهالوسطى كردا يا هالوسطى اي متفقي كردا آلي قريوين هاتشين ودبجي كو راستيا كويها جبو فينا اوايا براستي حركس نقار فينا تحليل بك بخين
يعني يكي كوند هندري تفقرا سياسي كردي دري ببريدة به آليوي دبلوماسي آليوين كارو خباتين ويني أو لكاريف قريداين أفانا تما تجمع بپرسه دبركو أو معلومات و آگاهيين كو أز ببيجم أمكا خندنا ما جبه مسألة رشاوي أم مسألة بأولكاريف قريداي هجاي كو أو آلية أولكارية جي آلية دجمني خوشي ناس بك كحتى چه درجة جدية روشاوي سياسي روشاوي آبوري روشاوي أولكاري گنجاو كارب شركي مزن وكا أو ادعاء دكي گو جيشه بين جي سينوري كوباني بقر حتى كو ديركر دركبه روشاوي گنجاوي وكارب في اشتياح ودا گركريه بكي يانا اف يك لسربي آواكرني كو ام لهمبريوي كو ام بيبيجن اگر گو اريبه جبو ما تعلقات قلقي مزن اگر ام في خندنا ما كو بيجن تركي جديه و اشتياحك عسكري بكي وشركي مزن لداخلينه اگر خندن برب بيناوي صدي بيجي شيست ممكن يقولوا ببي جبو ما وي كتالوكايا كمزن او وقو بپیشیگو اب خندنا كسياسي و خندنا كأولكاري و قرينا روشا سياسي قشتي كاني متفقي ما حياتا چه درجه اري دكن شخوا وقو الباشور كردستان چه بودا ماكو امريكانيا شخوا موكي وزير خارجي قو نامه كجبريز مسعود برزاني رشان قو تجلي هالوسلي وقري وباشتر به لتبيولو وعدكو بأقليم كردستان رهاتبو دانين او وعدانا مديد گو بجينا هاتن دروبون ام بينن گوش ديولا گو غاوه كل پیش بايا ده غاو لپاشكتن و قالك وندابونا كمزن باشوري كردستاني خو جبو مال باش الروجاواي كردستاني ديجي اب في هالوسلي قريداي هجاي كو سياسه مدارن ما همجي اليمي عسكري اليمي اولكاري وان تشتانا خوشك ورا خندنا كراس وقتي او خندنا راس ورا دانين ناس بكن كو اف قفين وانا قفي وان جبو اعلامين قفي وان جبو ترسيتي خندلي خلكيدي يانجي برا راستيا كوينا هي افا سر دباوريا مدل سر بينا هالوساكو ام هالبجارتنا شيكن يان شينكن افجي بفينا افكريداي بله رزدار بشیر وکه پرسک داوی لشون آگورجی ما سوریه دانوستنا به ترکیه دکه به دولت انداگر کری وکه کردستان دکه گلو چما بخسریات دموکراتیک رد نممکنه کار به چاره شریک آشتیانه پیک بینه آنجی یعنی نیف به نیف لفظو بکن تشتكو يعني سببين كو سوري جيهان دي يبي قناغي هين او سببان على دارن سدمين كو سوري جيهان دي يبي روشهاني هين او سدم لدارن جبوكو او روشين كو انا ام تيدا جيان دكن انا برياغو تشيبو قتل عام وكشتنين كو تشيبون سببي ويني بنجهين او تشتانا او ذهنيتا رجيما و داگير كريه فكرين داگير كريه هين لدارن نسبتي كردا جبو وینا رژیما سوری جی دزانه پی کو دور جهه کو ایرو باکور و رجلات سوریه جهه کی حری استراتیجی نسبتی جغرافیا سوری تدیج جبو وینا هگر گو با عقلانه بفکره و او مجیه کلاسیکی مجیه کبنه پرستیه نفکره یکسر هگر نزیکاهیه که چه ببه گفتگویه که حواره که چه ببه ويدكاري بتجلك جبن لنجي قال لك دفرها بكشين يجي جبن لنجي تركي بكشينه الدوج بن لنجي امريكانات السيني وروسيا شخوا متفقه روسيا تمشكله روسيا تنيه روسيا ارمان جاوي كو سوري وغره وكبره جو كارب علاقاتي وينا تكليه وانا بسوريا رهبه للدفري كل سر بنغابا بحر سبي بميني جبو وينا مشكله كردا بقي ما في خونه ما في خو جبو روسيا قال لك برس غريك مثلا لي دياره جو رجيم سوري بخوشي نخدي بريارك دو اليه وهني يكجي ذهنيتها حزب بعثي اكو شوفن وهاليه ان قوميتها كبنا برز فكري دوجي كو بريارا ويني اساسي كو كارب بريارك وها ويرك بستينه لهمبري ايراني ولهمبري تركي او نبريارنا اويني هيجي بن باندورا اجنداتين دربدهن يا كو ناخوازه او اجنده كو ناخوازن دبيواجويا لوزاني حتى روجا ايرودي كوهين او سيطره او نخوستنا
نقشەیەن کۆل دەڤەرێ بێن گوهرتن نەبدلێ گەلک ئەطرافادەیە ڕژیما سووری بریارە وێنانە دەسێ وێنادەی ji bo vêna ême çi gelekî girîng jmere gelekî girîng jmere got tevgerên siyasî Kurdî û tevgerên bi giştî êko û têkildarî rewşên heyîne ku em karibin tiştên ku destkeftiyên got dest me dişêbûne çil Bakur çil Rojavayê Kurdistan Başûrê Kurdistanê van destkeftiyan biparêzin dem ji me re ye em vê demê istismar bikin di parastina van destkeftiyan de rojên kobên wê evana me bibin hêman em nekevin lîskên dijminan de ew serkeftineke mezine wê rojeva paşeroj ameyê ji ber ku van pêvajoya de li ser asla dîniyê nabinetewî êdî rewşa Kurdayê aliyê siyasî aliyê civakî xelk pê hesyanê û Kurd ketin bin Rojava cihanê de. ketin Rojava cihanê û nas kirin ku ev sed salê koçû tadat mesin li Kurda hatiye kirin ev ji bo me avantajeke mesin. Li çiqa Kurd amade bin ji vê rewşê re. Tamam. Belê Rezdar Beşîr me mamoste êzanîngeha Rojavayê Kurdistan her wiha jî helbestvan em gelkî spesial dikin gotmê Spas xweş. Belê li vir em digihên dawya xeleka îro da azadiyê da serkeftinê hûn bimînin di nava xêr û xweşî.